Ndabashimiye kandi mbahaye ikaze ku biganiro n'amakuru turi kubagezaho kuri imbonesha kure yanyu na yacu Burundi News TV. Ni amakuru ahejeje kudushikira kuri uyu mugoroba aturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kubohoza uduce twari twarigaruriwe n'umutwe wa M23 byabaye ingorabahizi. Akaba ari nayo makuru tugiye kugarukaho mu buryo bw'idonido, ariko icyo wamenya nuko umutwe wa M23 ukubise bikomeye cyane igisirikare ca FARDC, kikaba cyakirijwe n'amaguru. Naho abarundi bo bafatiwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kwihakana ubutegetsi bwa Gitega. Nibyo tugiye kugarukaho mu buryo bw'idonido. Ndagukengurukiye cyane rero wewe waheje gufyonda sabone ko utarabikora, amanuka munsi video racubona ijambo sabone ufyonde ko amatoji turabana mu makuru twaguteguriye kuri Burundi News TV. Mbahaye ikaze, munyemere twinjire muri ivyaya makuru ari kuvugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nka France 24, bwiza.com, Maisha DRC Kongo, Radio Okapi ndetse n'ibindi ibinyamakuru nka Kigali Today bigiye bitandukanye birimo birandika kuri iyi nkuru yabaye icyogaga mu karere k'ibiyaga binini. Rero umutwe wa M23 wagabweho ibitero nk'uko wabitangaje binyuze mu muvugizi wayo Majoro Uwiringoma. Nk'uko yabivuze, ubutegetsi bwa Kinshasa bwagabye ibitero bikomeye cyane mu gitondo cyo kuri iyi tariki ya 29 Rusama, bikaba byazindukiye mu duce tugiye dutandukanye, dore ko ku makuru dufise y'ibanga ndetse ari guturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko igisirikare ca FARDC cyari kiri kumwe n'abambari bacyo aribo ingabo z'u Burundi, abasirikare ba Kongo aribo FARDC, SADC, Mai Mai Nyatura ndetse nka FDL n'indi mitwe nka Mai Mai yitwaje intwaro nka Wazalendo ibarizwa hara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo rero uko operation yagenze nibyo tugiye kugenda tugarukaho muri aya makuru, nk'uko amakuru ari guturukayo ari kugenda abivuga. Biravugwa yuko rero biciyemo ibice bigera kuri 4, izi ngabo zose ziri ku ruhande rwa FARDC ndetse na FARDC nyine bicamo ibice kugira bagote umutwe wa M23 waruri hariya Isake mu mujyi wa Sake. Ni mu gihe M23 yigaruye igice cya hano Sake, ndetse bikaba bivugwa ko 60% iki gice gikontororwa n'umuhari wa M23. Bigakomeza kuvuga ko iyi operation yateguwe mu gisirikare ca FARDC yapfubye, kandi birangiye igisirikare ca M23 gitwitse ibimodoka vy'intambara harimo na za burende, bivanye nuko nyine bari bayiteguye, biteguye iyi operation. No operation yavuzweho nijoro, ni operation yavuzweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa, nk'uko Patrick Muyaya uvugira ubutegetsi bwa Kinshasa yakomeje kugenda abigarukaho, akavuga ko igisubizo ari intambara nyine, ariko operation bateguye irapfubye kandi igenze nabi. Ni mu gahinda gakomeye cyane rero FARDC irimo, mu gihe abasirikari bayo barenga 30 baguye mu modoka zatwitswe n'umuhari wa M23, nk'uko amakuru ari guturuka ari kugenda abitangaza. Ni operation yari ikomeye cyane, dore ko iyo operation yarimo igisoda c'u Burundi, SADC, abo bose bari bafite ibigwanisho bigiye bikomakomeye mugabo, dore ko bagavye ibitero mu duce dukurikira ariko umujyi wa Sake, Rwindi, Rubaya ndetse no ku musozi wa Muremure, dore ko ahangaha hari M23 ifite ibirindiro nk'uko bagiye babitangaza ko ari ifite position za gisirikare. Ibingibi rero vyasanze ngo umuhari wa M23 wariteguye, kandi hari n'andi makuru yagiye acacarana bayafata nkaho ari ububeshi. M23 ngo yari yarateze ibisaso nko kumbibi, kugira vyumvikane neza, nko kumbibi uyu mutwe wari garuriye z'ubutaka. Ibyo rero batabamo ibisasu bikomeye cyane vya bageti, bireba bikaba vyaturikanye imodoka za gisirikare za zihetse abasirikare bari bagavye ibitero, ariko bikavuga ko abaturikijwe n'abagavye ibitero ku musozi wa Muremure ndetse na Sake, naho Rwindi babaye amahoro ntago baturikijwe. Bikaba bivuga ko rero bahise basubirayo vuba na bwangu, ndetse abandi ngo bakava mu modoka bagakizwa n'amaguru nyuma yo kumva amakuru akomeye cyane yuko bagenzi babo baturikijwe
sasu kiri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kitoroshe. Ni urugamba rwari rukomeye dore ko hatse umuriro ndetse bikaba biri kuvuga ko na n'ubu ngubu imyotsi y'amasasu iri kuba yacumba muri aka mwanya, ntago intambara yari yarangira neza dore ko hari kubaho kurasana kwa hato na hato, ariko mu masaha y'igicamunsi cy'uyu munsi byari bikomeye cyane mugabo, dore ko ngiskecha M23 nk'uko umuvugizi w'iki gisirikare General Major Wiringoma ndetse na Gen Sultan Makenga bagiye babigarukaho ndetse banavuga uko urugamba rwari rwifashe. Bavuze yuko mugabo batari bizeye ko baratsinda igisirikare ca FARDC, ariko mu kimwaro gikomeye cyane ngo FARDC yatsinzwe. Ni mu byishimo rero bikomeye cyane umutwe wa M23 n'ubundi urimo, bivanye nuko ukomeje kwiyerekana ku rugamba mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni operation ya gisirikare y'umutwe wa Wazalendo ndetse na FDL ndetse n'ubutegetsi bwose bwa Kinshasa bwakurikiranaga, dore ko ngo bari biteze intsinzi ikomeye cyane nyuma yo kwitwaza vya burende, dore ko binavugwa yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwo bwari bwicaye ku meza butegereje inkuru nziza ko M23 yarashweho ariko ibabera ibamba, nk'uko Gen Sultan Makenga yakomeje kugenda abiganira. Yavuze yuko ahangaha FARDC yari yiteguye intsinzi ikomeye cyane ndetse anashimangira amakuru akomeye cyane, avuga yuko hari ibimodoka by'intambara abangaba bataye, Wazalendo yataye. Iyi modoka yafashwe ndetse n'imodoka ngo zigera kuri ebyiri, ariko ngimwe ikaba yagize ikibazo tekanike. Kabiri kuba ko rero ari abambari ba Wazalendo bari barimo, harimo na FDLR, abo rero bakaba bataye intwaro ibigwanisho bakiruka, harimo n'iyi modoka ikaba yigaruriwe n'uyu mutwe wa M23. Gen Sultan Makenga ashimangira avuga ko ibikoresho n'ibigwanisho Tshisekedi yirwagura bifatwa n'igisirikare ca M23 nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho. Yavuze amakuru akomeye cyane avuga yuko igisirikare gikomeje kwigarurira uduce tugiye dutandukanye, nubwo ngo uyu munsi habayeho urugamba bituma batavansa, ariko ngo utwo bafite turahagije kandi ngo bakomeje gucunga umutekano w'abaturage. Izi modoka rero nuko gupfa kw'abasirikare ba FARDC bari ku ruhande rwa FARDC byababaje ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse bubabaza Christian Chiwewe umuvugizi ndetse akaba naho ayoboye iyi ntambara ndetse n'ibigwanisho byari byagabwishijwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ibyo byari byifashishijwe. Ariko M23 ibabana ibamba ndetse birangira n'ibikoresho bya gisirikare bimwe na bimwe byigaruriwe n'uyu mutwe wa M23. Mu by'ukuri abasenguzi mpuzamahanga mu bya politiki baragaragaza ko ari operasiyo yari ikomeye cyane kandi ngo yapanzwe neza, ngo ahubwo bakavuga yuko ahangaha harimo ubugambanyi bukomeye cyane, ari abagambanyi bagambana uko leta yapanze ndetse uko byagenze, dore ko bashimangiye bavuga yuko ahangaha ari ubugambanyi. Ariko aba bakurikiranira hafi iyi migwano bagahuza kimwe cy'ubugambanyi n'ubutegetsi bwa Kinshasa, dore ko Patrick Muyaya uvugira iki gisirikare ca FARDC ndetse n'ubutegetsi bwose bwa Kinshasa yashimangiye ko amakuru yavumbuwe neza ko harimo abagambanyi, ariko nta kizabuza kurwana bashaka kubohora ubutaka bwabo bwigaruwe n'umuhari wa M23. Igisirikare ca Kongo FARDC gikomeza kugenda kigaragaza agahinda gitewe no kubura ibi bikoresho bya gisirikare cyataye, ndetse kikanavuga ko ubu gihombye ubugira gatatu, dore ko ubwa mbere cyatakaje abasirikare kigahomba operasiyo ndetse kigahomba n'imiduga yabo y'intambara, nk'uko uyu muvugizi Chiwewe yakomeje kugenda abitangaza. Yavuze yuko ariko agatoki ariko kandi ndetse n'iryinyo riri ku rindi batazacika intege zo kwirukana abanzi b'igihugu ndetse n'abateye ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo kugira nabi abakongomani, nk'uko Christian Chiwewe yagiye abitangaza. Ni operasiyo yari ikomeye cyane dore ko yakije umuriro
utari usanzwe ndetse n'urugamba rwabaye uyu munsi mu by'ukuri ntabwo rwari rwitezwe ariko byabaye ibicika amasaha y'uyu munsi ndetse no kuri aya masaha nk'uko bari kugenda babigaragaza baravuga yuko amasasu yagabanyutse kandi FARDC ndetse n'abambari bayo harimo ingabo z'u Burundi SADC Wazalendo Maimai Nyatura ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye ngo yagerageje gusubira inyuma mu kubona ko operasiyo bakoze yagambaniwe ndetse M23 ngo yayimenye mbere. M23 yakomeje kugenda igaragaza ko yubatse ubushobozi bw'inzego za gisirikare harimo n'iz'ubutasi, bikaba ari byo rero ngo bikomeje kuyifasha muri iyi migwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru akomeye cyane, munyemerere tujye kwizingurukana bumenyi zikorera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo Kinshasa, DRC Congo, Maisha DRC Congo ndetse na Bwiza.com, France 24. Ibi binyamakuru vyose byatangaje amakuru akomeye cyane dore ko biri kwandika n'inkuru zigiye zitandukanye, dore ko bari kuvuga ko batayo irenga ngo yaguye ngo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko Radio Okapi ivugira iki gisirikare ugeranyije ivugira iki gisirikare akaba ari ya MONUSCO ivuga yuko kuba abasirikari baguye ku rugamba mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bo baguyeyo ahubwo atari batayo yose, kuko batayo ibigizwe n'abasirikare 250. Ibi rero bikaba bikomeje n'ubundi gutera urungabangabo mu bakongomani nk'uko nabo bakomeje kugenda bigaragaza. Abakongomani batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abanyepolitike barashimangira amakuru akomeye cyane bavuga yuko Antoine Felix Tshisekedi igihe kigeze ngabone ko intambara yamunaniye ndetse no kuyitsinda, kandi ngabone ko igisirikare ce arico FARDC nambaraga gifite zo guhangana n'umutwe wa M23. M23 nk'uko abategetsi b'uyu mutwe harimo General Sultan Makenga yagiye aganira n'ibinyamakuru nka France 24 yavuze ko iyi operasiyo yatunguranye cyane kandi batari biteguye ku rwego rwo hejuru, kuko yashimangiye ko iyo babaza kuba biteguye ko uru rugamba ruragenda gutya baba bagwanye umuhenerezo, ndetse bikanavugwa yuko babirukankanye igisirikare ca FARDC babaguye muri ambush. Gusa yemeza ko habayeho kurasana gukomeye cyane ndetse no kwatsa umuriro no kurasana bakoresheje imbunda nini ntoya, birangira ngo igisirikare ca FARDC gisubiwe inyuma. Yabajijwe ibibazo bigiye bitandukanye nibazi neza ko n'abasirikare be baguye ku rugamba, asigura avuga ko atabizi ndetse anongeraho yuko mu rugamba bishoboka kuba wakwitaba Imana ukaraswa cyangwa se utaraswa. Ivyo ngo ni ibintu bisanzwe ku rugamba, ngo ntago amabuye babaterana ni amasasu. Uko niko General Sultan Makenga yashubije umunyamakuru wari umubajije ukora ikinyamakuru France 24. Munyemerere tujye ku makuru ari kuvugwa na Majoro Uwiringoma. Majoro Uwiringoma we yavuze ko hari n'imbunda ngo zafashwe, mu gihe General Sultan Makenga we atari yanabivuze, kuko yavuze ko ari imodoka imwe yafashwe n'indi yagize ikibazo cya tekanike, ubwo zikaba zibaye ebyiri. Ariko Majoro Uwiringoma we avuze ko hari n'ibigwanisho uyu mutwe wa M23 wigaruriye nyuma yo gutabwa mu modoka n'iyi mitwe igiye itandukanye harimo na SADC bagakizwa n'amaguru. Ibi ngibi rero ngo vyongereye intwaro umuhari wa M23, dore ko yongeraho akavuga yuko M23 atabushobozi bukomeye cyane ifise nk'ubwa Kinshasa, ndetse n'ibigwanisho vyinshi ngo bafise babikura mu ngabo za FARDC igihe bagwanye maze zingabo zigatsindwa, dore ko bashimangiye amakuru akomeye cyane bavuga ko abangaba bahita bakuramo akabo karenge bakiruka ndetse bagakizwa n'amaguru. Munyemerere twihuse cyane tujye Kinshasa naho ibintu bikomeje gukomera igihe hari inama iteraniye mu biro by'umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi, ariko abategetsi b'iki gihugu cy'u Burundi
nyuma yo guhindurirwa inshingano bamwe bakaba batari kuvyumva neza. Ni umutegetsi utifuje ko tumutangaza izina, akaba ari kuvuga ko habayemo uburiganya ndetse no guhindura abategetsi mu buryo butemewe n'amategeko. Ni impinduka zakozwe na Antoine Felix Tshisekedi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa icyo twababwira ni uko Patrick Muyaya nawe yagumye mu nshingano ze. Hari abo Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'iki gihugu cya Kongo, yarekeye mu nshingano zabo, ahubwo Patrick Muyaya yamwongereye inshingano n'izo kureberera urugamba muri rusange. Ndetse muranabizi ko uyu nguyu Patrick Muyaya avugira iki gisirikare ndetse n'ubutegetsi bwose bwa Kinshasa nk'uko yagiye abitangaza. Rero ni impinduka zateje akavuyo ndetse no kutumvikana hagati y'abasoda, abajenerali bagiye bakomakomeye ngaha mu gihugu ca Kongo. Ibi ngibi rero bamwe muri bo bakaba bari gutangariza Burundi News TV ko habayemo amanyanga ndetse no kwikiza bamwe na bamwe akabashyira mu nzego zo hasi ataho bazahurira n'ibya gisirikare. Bakomeje kunenga Antoine Felix Tshisekedi mu mpinduka ngo z'ubuswa yakoze muri guverinoma ndetse ngakiyegereza Patrick Muyaya nk'uko bakomeje kugenda babivuga. Gusa bamubwiye ko bitazamugwa amahoro nk'uko uyu musoda utishatse ko tumugaragaza ndetse tumuvuga n'izina nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Ni amakuru akomeje guturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho naho kandi ibintu bikomeje kugorana. Munyemerere twihuse cyane tujye ahantu bita Bunagana. Bunagana ni agace nako kabereyemo imigwano ariko idakaze. Ni mu gihe M23 yarasanye muri aka gace bikomeye cyane n'igisirikare ca FARDC. Ibyo rero bakaba bari kuvuga ko vyaguyemo abasivile. Societe Civile, Human Rights Watch ndetse na Loni muri iki gihugu yakomeje kuvuga ko hari abaturage baguye ibunagana ubwo habagaho kurasana ndetse no kurasa imodoka. Bikavugwa rero ko aba baturage baciye baburira ubuzima muri iyi migwano y'umwari wa M23 nk'uko bakomeza kugenda babitangaza. Ni abaturage baburiye ubuzima ndetse ubutegetsi bwa Kinshasa bukaba bumaje kuvuga ko bihanganishe ndetse bafashe mu mugongo abo baturage bagiriye ikibazo mu migwano yahujije umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kugenda abo bivuga. Ni amakuru n'ubundi ari guturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe abaturage bo barokotse ivy'uru rugamba ndetse bakanabasha gutoroka, dore ko bamwe baje mu muji wa Goma bavuze yuko habayeho kurasana mu gitondo kare kare ariko vyoroheje, babonye bikaze bazinga utwabo barigendera. Bavuga yuko udafite amahera hano mu gihugu ca Kongo yitaba Imana bivanye nuko hari igihe abasirikare ba FARDC bamugwaho bakaba bamugira nabi kubera ko nta mafaranga afite. Uyu muturage nanone nawe utashatse ko avugwa amazina yashimangiye avuga ko ihohoterwa ryo rikorwa n'igisirikare ca leta ndetse FARDC Maimai ndetse na Wazalendo na FDLR. Abo ngabo akaba ari bo bakora ihohoterwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru n'ubundi akomeza kugenda acukumbuka umuseko bw'iki gihugu ndetse anavuga akaryo n'ingingo nkuru ziri gufatwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bwo nubwo bushenguwe n'ibibazo vyabaye uyu munsi ku rugamba bwashimangiye ko butazahagarika guhangana n'igisirikare ca leta ndetse igisirikare ca leta kigahangana n'uyu mutwe witwaje intwaro M23. Bakavuga yuko ngo n'ubundi ngo abatari aba M23 ngahubwo igisirikare ca Kongo ngo cyahanganye n'igihugu cy'u Rwanda ndetse na RDF ngo abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero nubwo Patrick Muyaya yabitangaje Radio Okapi, bamwe babivuguruje bavuga yuko ari ububeshi bukomeye cyane ndetse ari no kwiregura, mu gihe we n'ubutegetsi avugira basezeranyije abakongomani muri rusange kuba bazatsinda umuhari wa M23, ariko ivyo ngibyo mugabo birabagora ndetse bikunda
kwitonda no kugorana. Ubwo rero ngo ni ukwikura mu isoni gukomeye cyane, mu gihe abaturage ba Kongo bari bamutunze intoki bavuga ko hari ububeshi bari kugenda bakora hamwe na perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu kuba bayovya amara ari kugira batabona ivyo M23 iri kubakorera. Gusa M23 ikomeje n'ubundi kwiyerekana bayihishira batayihishira, ndetse ibikorwa imaje gukora mu buseruko bw'iki gihugu vyo ni byinshi. Mugabo rero bikaba bikomeje gutera impungenge zikomeye cyane Antoine Felix Tshisekedi, kubera ko umutwe wa M23 ukomeje kwigarura ubuce bugiye butandukanye, ndetse hari n'amakuru ari kuvuga yuko ngo M23 ngo yaba yigarura uduce tugera kuri tune bataravuga neza, ariko ibi ngibi turakomeza kugenda tubikurikirana. Amakuru yacu nakagaruka, amakuru yacu aba agezweho ari update mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Fyonda sabone kugira tujye turbana mu makuru tuba twaguteguriye kuri Burundu News TV. Mwakoze kubana natwe, umugoroba mwiza. Ciao ciao.